Uyela Bethibini njengoba sesaqala kade sikhona namhlanje bese-ke sobe sesiphethe umgidi soba nenkonzo ke ngenkulu lapho-ke sobe-ke sesiqeda umgidi. Lo mgidi-ke uyasibopha sukela kugezwa iy'nyawo uyazonga awudluleli ngisho esililini sakwakho. Kusho ukuthi sobe siqala ukukhululeka ngesonto elizayo emva kokungena kithi. Ke bekade sisezwa yona-ke inhloso ikakhulukazi-ke iyayo le nkonzo osuku namhlanje, kodwa ngiyafisa ukuthi sidlulele ekuthenini-ke njengoba bengike ngaveza ukuthi siyafisa nanokuthi sikhulume ngey'nkinga ey'gubuzeleke abantu besifazane, iy'nkinga-ke ey'gubuzeleke iy'ngane ikakhulukazi zokuhlukunyezwa. Angithi phela siyazi ukuthi uma ngabe uvulela i-radio, uvula i-TV, ufunda iphephandaba kanjalo nakuma-social media, uthi njengoba ngabe ungena uthola ukuthi sekunowesifazane-ke osebulewe, kunowesifazane osenukubeziwe, kunengane-ke esiyidlwengeliwe. Zonke lezo nkinga zidinga-ke